reka anongere mbasuze kembifurize kugira ibihe byiza ikaze kuri mwese twinjiye makuru yo kuri uyu munsi turi ku wa kabiri tariki y'umunani Nyakanga muri uyu mwaka w'2025 n'amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ku mirwano irimo kuba hagati ya leta y'iki gihugu na abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Aya makuru utuje kuyahera muri Kivu y'Amajyepfo. Turababwira yuko imirwano ikaze kandi imeze nabi mu bice bikikije umujyi wa Uvira. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kurasa FARDC zigera kuri 13 kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Ni muri ambushi iteye ubwoba yateguwe kandi ishyirwa mu bikorwa n'abasore ba Generali Makenga. Ubu hakaba harimo gutegurwa operasiyo Uvira, ni operasiyo yo gufata Uvira. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko muri Sange abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kuhafatira Land Cruiser igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Nyuma y'uko n'ubundi ngo aba barwanyi b'intare za Sarambwe bakoze operasiyo simusiga, bikaba n'ubundi byari biteganyijwe ko babafata ambushi, ariko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bamaze kubona tayari ngo bagiye kugwa muri ambushi y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Nta kindi icyakozwe ngo bavuye muri imodoka bayabangira ingata, birangira iyi modoka rero igiye mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo. Ahitwa Rurenge hongeye kuraswa amasasu menshi cyane. Mayimayi izakambejeje, ariko kandi ibintu bikomeje kutazorohera. Ibintu byabaye ibindi, amasasu yabaye menshi. Ahitwa Rurambo naho habyutse hagabwa igitero gikomeye cyane, n'igitero simusiga cyaturutse muri ibice. Turaza kurebera hamwe aho iki gitero cyerekeje. Turaza kandi no kunyarukira muri Fizi, tubabwire ko General Makenga yohereje ibifaru byinshi, akaba yamanuye na special forces nyinshi, ndetse yamaze kudeployinga abandi basirikare benshi bo kurwana uru rugamba ruri ahangaha muri Sange. Nta yindi mpamvu nuko iyi nari mvuze ngo muri Sange, ahubwo ni muri Fizi. Aha muri Fizi ni inzira nziza cyane yo kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba General Makenga rero bakaba bakomeje kugenda bongera imbaraga muri uru rugamba kugira ngo n'abandi babashe kurutsinda. Inkuba z'amasasu zakubitiye hafi ya Mamove. Tayari ubwo ngubwo twamaze kugera muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, dore ko aha ngo hongeye kuvugira inkuba z'amasasu aremereye kandi menshi. Igisirikare cya Uganda UPDF kiraregwa gushyigikira inyeshyamba zo kwa Thomas Rubanga. Uribaza ngo ibi bimeze gute? Ibi byose tugiye kubirambura muri aya makuru. Ni amakuru kwibendera TV udakuriye gucikwa, n'amakuru kandi uhamagarirwa kugiramo uruhare. Kugira uruhare muri aya makuru no gutereka like ukigera hano kwibendera TV. Ubundi abamaze kubimenyera winjira uterekaho like, ubundi ukicara ugakurikira amakuru wumva wemye kandi wisanzura nta kigukomanga ku mutima. Ikindi nakwibutsa, niba rwo bwa mbere ugeze hano, no gukora subscribe. Terekaho subscribe yawe, hanyuma kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification, kugira ngo utaha amakuru agiye kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha cyangwa kugereho yabaye umuranze. Ikindi kandi no gusangiza izi nkuru inshuti zanyu n'abavandimwe banyu kugira ngo amakuru agere kure hashoboka. Hari abo nshimira cyane bamaze kugenda babyitabira, bakomeje kubikora n'urukundo rwinshi. Nanashimira kandi mwe mukomeje gukora subscribe ku mwete.
reka rero mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, twinjiye rero ku buryo burambuye muri aya makuru, mbahaye ikaze mwese aho muherereye, abaherereye mu Rwanda mu bice bitandukanye, b'Abatarama baherereye mu karere ka Kayonza, ngiye kubasuhuza cyane. Abaherereye hahandi ni hehe ntago mbibutse neza, Bwerankori, yes, Bwerankori namwe ikaze hano kwibendera TV. Ndako kari mpaye ikaze abantu baherereye za Rubumbashi mu bice bitandukanye bya DRC, mwese ikaze. Abaherereye mu Burundi, abaherereye mu Bujumbura, abaherereye Cibitoke, abaherereye Uganda, abaherereye Afurika y'Epfo, mwese muherereye mu bihugu bitandukanye bya Afurika, bahaye ikaze muri aya makuru. Muri aya makuru kandi duhaye ikaze abantu baherereye mu Bubiligi, abaherereye mu Bufaransa, abaherereye mu Bwongereza, abaherereye mu Bushinwa, Norvege, Uholandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwamaze kutwereka ko mudukurikira, mwese rero ikaze. Aya makuru reka tuyinjiremo muri ubu buryo. Mu mujyi wa Uvira ibintu byakomeye, ndetse ubu ngubu ibintu birimo kugenda bifata urundi rwego. Abamerceneri cyangwa se abacanshuro bamaze kugenda binjira muri operasiyo nani muri dono, kwinjira mu birindiro bitandukanye, mu mapozisiyo atandukanye aha mu bice bitandukanye by'uyu mujyi wa Uvira. Tema tayari muri aka gace kitwa Tema hafi ya Uvira hamaze gushyirwa amerceneri bo muri Colombia, twabwiye ko bamaze kugera muri uyu mujyi wa Uvira. Tayari rero bamaze kudeployingwa ahangaha mu bice bya Kavivira haruguru hariya, naho hamaze gushyirwa pozisiyo n'ubundi izaba abacanshuro. Mu gihe aba bacanshuro ariko bamaze kugera muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse bamaze no kugera mu birindiro bitandukanye cyangwa se mu position atandukanye, ibintu bikomeje kugenda bibakomerana cyane, kubera yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kugira gutya tayari network na connection zo mu mujyi wa Uvira bakaba bazikuyeho, mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi bigaragarize izi ndwanyi z'abacanshuro zamaze kugera hano. Abasore ba Generali Makenga barimo kugira gutya bakereka ikimenyetso na sinye zuko n'ubundi baremereye, bakabyereka abarwanyi aba merceneri n'ubundi bamaze kwinjizwa muri uyu mujyi wa Uvira, ngo bakaba barahawe misiyo yo kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe kugeza uyu mujyi wa Uvira udafashwe, kugeza umujyi wa Bukavu wongeye gusubira mu biganza by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, kugeza kandi n'umujyi wa Goma ngo wongeye kwisubizwa n'abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera cyane mu bice kandi bikikije uyu mujyi wa Uvira. N'ubundi hongeye kuramuka amasasu menshi cyane, n'amasasu ateye ubwoba, aho abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bongeye kugaruka mu mirwano, kwisobanura n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hari ahantu habereye operasiyo ikomeye cyane kandi iremereye. Generali Sultani Makenga yapanze operasiyo, ni operasiyo yapangiwe Runingo. Iyi operasiyo yapangiwe Runingo yapanzwe nyuma y'uko n'ubundi aha muri Sange hakomeje kubera ibitero bigabwa ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Amaze kubona ko bimeze gutya, yapanze operasiyo, ni operasiyo yapanze mu byiciro bine. Yapanze operasiyo abwira abo basore be ko bagomba gukora cyangwa se kongera ambushi bakora.
yabwiye abo basore be kandi ko bakwiriye kongera imitego batega, yaba iyo mu kirere, yaba iyo mu mazi, yaba iyo mu butaka, yaba n'iyo mu mwuka, ngo nibayishobora bayikore. Yabwiye aba basore be kandi ko bagomba gushyira hamwe, ababwira kandi ko bagomba kongera imbaraga mu kugira amakenga, kubera yuko ngo n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo biragaragara ko barimo gutegura imirwano simusiga, bivuze ko ibijyanye n'amahoro bo barimo kugenda babitera umugongo. Akimara kubaha aya mabwiriza agera kuri ane nk'uko tumaze kuyavuga, rero abarwanyi b'intare za Sarambwe tayari Haruningo bahise bahatega ambushi. Reka nkubwire ukuntu iyi ambushi yakozwe, uraza kumva neza ko ari ambushi yakoranwe ubuhanga no gutegura kuri ku rwego rwo hejuru. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi mu rukerera rwo kuri uyu munsi bagize gutya abatangira kurasa n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, kubera yuko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bongeye kubyuka bagaba ibitero aha muri Sange no muri ibice bya Runingo, bazamukiye Kavivira hejuru, batangira rero kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bakugiriye gutya, barabashotora. Bamaze kubashotora abatangira kurasa. Bamaze gutangira kurasa abarwanyi b'intare za Sarambwe bagira gutya ngo burira ibiti, abandi baragenda bajya hejuru y'amazu ahantu hari strategique ku buryo n'ubundi umuntu ashobora kuguturuka imbere umureba. Bakora ikintu bita kuzenguruka, barangije barabwika ntibongera kurasa. Bamaze kutongera kurasa rero abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo abagenda badivansinga begera imbere, ubwo ngo bavugaga yuko ubwo abo ku ruhande rwa rwarwanyi b'intare za Sarambwe basubiye inyuma. Noneho rero barazamuka, bamaze kuzamuka ngo babasigira nk'ibirometero nka 2. Hari ngo abari bari mu modoka barazamuka, hari abari bari n'amaguru, ariko ngo abari bari n'amaguru bari bari inyuma. Noneho rero aba bari bari muri Land Cruiser bagera ngo kuri 25 bose bazamutse ngo baza kugera neza ahantu hari strategique neza cyane. Noneho abarwanyi b'intare za Sarambwe aba basore ba General Makenga ngo bahita batanga sinye bose, bamanuye ikintu kiswe umuriro kuri aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ndagira ngo mubwire ko ibintu byabereye Runingo muri iki gitondo ni bitangaza, ni ishyano, ntago byoroshye, birakomeye ku rwego rwo hejuru. Ngo babashotoye barabakurura, bamaze kubakurura baboherezamo ikintu kiswe amabombe. Noneho kandi ngo ukuntu boherezaga aya mabombe ngo byarangiye n'ubundi iyi Land Cruiser abasirikare bayivuyemo ngo barirukanka, ariko abandi bararaswa. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo baharasiye abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo benshi cyane, dore ko bivugwa yuko n'ubundi ngo abagera kuri 13 ba FARDC batakarije ubuzima ahangaha muri ambushi iteye ubwoba. Ikindi kandi iyi Land Cruiser n'ubundi ngo yafashwe, abarwanyi b'intare za Sarambwe barayifata. Ni operasiyo rero ikomeye cyane. Nababwiye ngo abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe barimo gutegura operasiyo ziremereye kandi zikomeye. Ni operasiyo simusiga zo kwinjira no kubohoza uyu mujyi wa Uvira. Reka rero duhite tunagera ku byabereye Sange. Aha Sange naho hongeye kuraswa amasasu aremereye, ni mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bagabweho ibitero n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ahangaha n'ubundi akaba n'ubundi harangiye imirwano, n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kwitakarizamo ubuzima. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bongeye kuraswa ari benshi,
ahangaha tayari hongeye gutwikwa randekuruza n'ubundi yuzuye abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko iyi ngiyi ngo ntabwo yarasiwe ahasange neza ahubwo yarasiwe n'ubundi mu bindi bice, mu bice byerekeza ahasange, mu gihe n'ubundi ngo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bari barimo gusharingana n'abaturutse hepfo Runingo, n'ubundi ngo abari ahangaha Sange nabo mu gipimo bahise bapima randekuruza zazamukaga ziza gusatira ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe biherereye za Runingo na Sange. Magingo tuvugana rero aha hakaba habereye imirwano iremereye, kandi aha muri Sange hamaze iminsi hari imirwano iremereye. Impamvu nta yindi, abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barashaka ahasange ku bubi na bwiza, barashaka ahasange kubera ko aka gace ka Sange kari hagati ya Uvira na Bukavu, kandi aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo misiyo bahawe nuko baproteja cyangwa se bakarinda uyu mujyi wa Uvira, ariko bahabwa n'indi misiyo yo kubohoza Bukavu na Goma. Muri rero muri izi operasiyo barimo gukora barashaka aka gace ka Sange kugira ngo n'ubundi kababere inzira nziza yo kwerekeza Bukavu, bagakomeza kurwana n'ubundi bashaka gushyira muri mu bikorwa iyi misiyo bahawe yuko n'ubundi bagomba ngo kugaruka bagaruje Bukavu na Goma. Abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe rero nabo ntago bashaka gutakaza iyi Sange, kubera yuko Sange ni inzira nziza cyane yuko bamanura bakanyura Runingo bakamanuka hepfo Kavivira, ubundi bagahita tayari binjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi kandi gikomeje kuba ingorabahizi kuri aka gace ka Sange nuko mu gihe ahasange abarwanyi b'intare za Sarambwe bahagumana ndetse bagakomeza bakamanuka no hepfo za Kavivira, tayari baba bitegeye neza 5-5 uriya muhanda werekeza mu gihugu cy'u Burundi. Bityo bivuze ko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo n'igisirikare cy'u Burundi kuba bahunga bakerekeza mu Burundi byaba bishyizweho akadomo, ubwo bikaba byabisigaye ko berekeza mu mazi, kandi inzira yo mu mazi yabagora ndetse byarangira bahatakaje ubuzima ari benshi. Ngiye rero impamvu yituma hanga muri Sange n'ubundi imirwano ikomeje kuba imirwano nuko ari agace gaproteje uyu mujyi wa Uvira, ariko kagaproteja n'umujyi wa Bukavu ku ruhande rw'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko no ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Reka noneho twerekeze n'ubundi muri Fizi naho n'agace kari ligne strategique cyangwa se inzira nziza cyane iyo kwerekeza ahangaha muri Uvira, ubwo ndavuga ko barwanyi b'intare za Sarambwe, ariko kandi ni n'agace keza cyane ko guhamya ingamba n'imbaraga ku urabarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Reka nkubwire ukuntu ibi bintu bimeze. Mu gihe abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baramuka abatsindiwe aha muri Fizi, tayari abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe baba babonye inzira nziza cyane yo kuzamuka bakagera ahangaha Baraka, bagahita n'ubundi binjira muri uyu mujyi wa Uvira indani. Ubwo bivuze ko Zarama Uvira bahita batangira kuzikontorora. Mu gihe rero baba bageze muri ibi bice tayari, ubwo umujyi wa Uvira waba wamaze gufatwa 5-5. Ahangaha rero abasore ba Generali Sultani Makenga muri iyi mirwano n'ubundi bongeye kugabwaho ibitero n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo muri ibice bya Fizi. N'ubundi Generali Makenga yabwiye abasore be ko bagomba kumanura ibikoresho biremereye,
tayari ibifaru bikaba byamaze kumanurwa. Ubu tuvugana hamaze kugera ibifaru bibarirwa muri 6. ni nyuma yuko ku mugoroba w'ejo hari hamaze kugera ibigera kuri 2. ubu rero hakaba hamaze kugera ibifaru bigera kuri 7. mu rukerera rwo kuri uyu munsi byari bimaze kuba 5. ubu rero hamaze kugera n'ibindi bifaru bigera kuri 7. igiherekeje ibi bifaru rero kugira ngo unabyumve neza ko abarwanyi b'intare za Sarambwe nta mikino barimo, nuko hamaze kumanurwa na batayo y'aba special forces. ni bamwe mu bahawe imyitozo iremereye cyane. aba rero bakaba bamanuwe bahabwa misiyo y'uko bagomba kuvanamo aka gace ka Fizi, n'ubundi kandi bahabwa misiyo y'uko batagomba kugira ikintu n'iki na kimwe kibakanga. nibyo rero mbabwira ko imirwano yongeye gukomera. ikindi kandi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo biganjemo igisirikare cy'u Burundi, dore ko ari nabo ngo benshi muri iyi mirwano irimo kubera muri Fizi. ku munsi w'ejo ubwo haraswaga abasirikare b'u Burundi bagera kuri 12. ahangaha kandi hakaba inama simusiga itegura n'ubundi ibijyanye n'urugamba rw'ahangaha ya muri Uvira no muri Fizi. ibi twabigarutse mu makuru y'ejo ku mugoroba tubabwira yuko umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yakoresheje inama y'igitaraganya mu mujyi wa Uvira nyuma yuko hongeye gutakarizwa ubuzima abasirikare b'u Burundi bagera kuri 12. ubu rero abarundi ngo barimo kwizirika nk'imishumi ku ngutiya neza ngo bigize imishumi, barimo kwizirika ngo barimo kurwana nk'abiyahura kuri aba barwanyi b'intare za Sarambwe ngo batangiye kwiyahura. ibi rero bikaba byatumye abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo barimo gusuka bombe nyinshi kandi ziremereye kuri aba barwanyi b'intare, kuri aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. amakuru aturuka muri Fizi aravuga yuko n'ubundi hongeye kuzinduka imirwano iremereye, nubwo ariko ngo uburyo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo kubabazwamo, n'ubundi ngo birimo kugeraho abakarwana abasubira inyuma, ariko n'ubundi ngo ibintu ntago bikomeje kuborohera n'akana gatoya. reka rero aya makuru n'ubundi tuyerekeze muri Rurenge, naho hongeye kubyuka imirwano ikomeye. mu gitondo cyo kuri uyu munsi ibintu byongeye kuba bibi cyane nyuma ko aha Rurenge n'ubundi hongeye kuzamuka igitero kiremereye. hongeye kumvikana ibiturika rwose kandi ibikaze nyuma yuko ngo hari hamaze iminsi hari agahenge. nyuma yuko rero muri izi nce za Rugezi no mu nkengero zaho hari hamaze iminsi hatumvikana urusaku rw'intwaro, ku munsi w'ejo abawazarendo bongeye kuzamura ikiswe isasu bongera gusuka umuriro. akaba ari imirwano ikomeye cyane n'ubundi, aho n'ubundi basutse amasasu menshi cyane kandi atagira ingano. abaturage baherereye muri ibi bice batangaje ko nyuma y'icyumweru cyose ngo bari bafite agahenge, ariko ngo ku munsi w'ejo hongeye kumvikana ibiturika kandi biremereye. n'amakuru agaragaza neza ko ibi biturika byumvikanye mu bice bya Kabanju, ni agace gaherereye mu ntera ngufi uvuye mu Rugezi, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. bikavugwa yuko ngo mayimayi zarashe aha muri Kabanju, hakaba rero ngo hamenyekanye amakuru yuko n'ubundi ngo ari imirwano yagabwe n'izi wazarendo, ariko ku bushotoranyi, dore ko ngo iyi mirwano n'ubundi yamaze akanya gatoya. aho igihe rero ngo barasaga ahangaha n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bahise bagoboka, ndetse natwirwanaho n'ubundi ngo biza kurangira izi wazarendo za mayimayi ngo zisubijwe inyuma.
ni nyuma y'uko n'ubundi ahangaha n'ubundi muri Rugezi hakomeje kugenda habera imirwano ya hato na hatoya, dore ko ari imirwano n'ubundi abarwanyi ba Wazalendo bakomeza kugenda bagaba n'ubundi kandi aha muri ibi bice ngo n'ubundi za ndege za drone zitagira abapilote nazo zikomeza kugenda zihagaba ibitero umunsi ku munsi, nyamara ariko ngo hari hamaze iminsi hari agahenge. Ngibyo rero ibyo twavuga, reka noneho twerekeze Rurambo, naho hazindutse hagaragara hagabwa igitero gikomeye, hakaba naho hongeye kumvikana amasasu menshi cyane, ndetse kandi ibi bikaba byaje gukomera ubwo ngo ahumvikanaga amasasu y'imbunda ziremereye n'izoroheje. Aha rero Rurambo mu misozi ya Uvira hazamutse igitero cy'akarundura, akaba ari igitero ngo cyaturutse mu bice byo hepfo, no kuvuga mu majyepfo ya Uvira, n'ubundi ngo bikaba byongeye gukomera, aho n'ubundi amakuru aturuka ahangaha ahamya ko ngo iki gitero cyazamutse hagana mu isaha z'ijoro, noneho rero kigatangira kugabwa ahangaha muri ibi bice byegereye mu majyepfo y'uyu mujyi wa Uvira. Amakuru aturuka ahangaha avuga yuko ngo abasirikare benshi ba leta ya Kongo bazamutse n'ubundi bagatangira kugaba iki gitero kiremereye, dore ko ngo bazamutse mu masaha 3 z'ijoro, n'ubundi bakaba bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bya Rurambo. Abasirikare rero ngo bazamutse ngo ni batayo ya Colonel Justin wari usanzwe mu kibaya cya Rusizi, akaba rero ari we ngo wazamuye abasirikare benshi aha Rurambo. Uyu twamuvuze mu minsi ishize tubabwira ngo yahamagajwe muri Uvira, tubabwira ngo ese agiye gufungwa, ese agiye gukora iki. Uyu rero ngo akaba ari we wamaze guhabwa kuyobora izi ngabo, akaba rero yatangiye kugaba ibitero ahangaha muri za Rurambo. Nanone kandi andi makuru aravuga ko ngo iki gitero ingabo zakigabye muri ibice byegereye Uvira, bikavuga yuko ngo zaturutse ahitwa Ikaremi, n'ubundi ngo bakongera kugaba ibitero banyuze mu muhanda wa Fizi, izindi zinyura ahitwa Gatobwe, izindi zinyura ahitwa Ruvungi ahazwi nko mu kibaya cya Rusizi. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda bizamura intera, dore ko bivuga yuko ngo izerekeje Iruvungi byatangajwe ko zagabye ibitero hitwa Igatogota, hanyuma n'ahitwa Kamanyora n'ahandi mu bice byegereye ahangaha, kandi byamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Bitero rero ngo bikaba biteganya ko bigomba gukomeza byerekeza Bukavu ahazwi nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Ku rundi ruhande izerekeje Fizi izafatanyije ngo n'izindi bivugwa ko ziri Ikirembe, izo nazo ngo amakuru akavuga yuko ngo zaturutse Ikindu mu ntara ya Maniema, maze zikagaba ibitero kuri twirwano n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu Rugezi no mu bindi bice biherereye bugufi ya santere ya Minembwe. Urugamba rero rukaba rwongeye gukomera mu gihe izagabye iziturutse Igatobwe ngo nizo zavuyemo izafatanyije n'iza Colonel Justin zizamura igitero ahitwa Kageregere. Hari amakuru kandi avuga ko iki gitero cyazamutse Ikageregere ngo gishobora kugabwa n'ubundi mu bindi bice bikomeye byerekeza n'ubundi aho abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gufata, ndetse kandi ngo kikagabwa no mu bice byegereye ahatuwe n'abanyamurenge.
ni ibintu rero bikomeje gukomera kandi birimo kugenda bizamura umwuka w'intambara n'urugamba rukomeye aha muri ibi bice. Reka rero twerekeze n'ubundi Beni tubabwire yuko inkuba z'amasasu zabyutse zivuga. Ndagira ngo nkubwire ngo inkuba z'amasasu zavuze aha muri Beni hafi y'agace kitwa Mamove. Inkuba z'amasasu menshi kandi manini n'amatoya zatangiye kumvikana n'ubundi muri ibi bice bya Mamove mu karere ka Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi nkuba z'amasasu zikaba zateye ubwoba n'ihungabana mu baturage bahatuye. Bikaba byatumye kandi sosiyete sivile isaba abaturage gutuza, ivuga ko ari ibisasu biraswa n'ingabo za FARDC n'ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF ku birindiro by'inyeshyamba za ADF MTM. Kinose Katuwo ni perezida w'abaturage b'imirimbanyi bo mu gace ka Mamove yagize ati turakangurira abaturage bo muri ibi bice iwacu gutuza nyuma yo kumva ibisasu biraswa na FARDC na UPDF kuri aba barwanyi b'inyeshyamba za Mayimayi na MTM, kubera ko ngo ni muri gahunda yo kwirukana izi inyeshyamba za Mayimayi za ADF MTM muri ibi bice. Nkuko amakuru aturuka aha muri ibice bivuga ngo izi ntambara za FARDC bari kumwe na UPDF ngo zigamije kurwanya inyeshyamba mu birindiro birimo muri utu turere duturanye nka Mambasa na Irumu mu ntara ya Ituri, cyane cyane mu midugudu ya Botoka, Amangidangida, Manonono, Mambese na Manzinenzi mu kagari ka Bakwanza Mambasa ndetse no mu kagari ka Bandavivemba muri Irumo. Ni Bandarivemba, amazina aremereye kandi akomeye. Hanyuma rero sosiyete sivile ikaba yasabye abahinzi bakorera hafi y'imigezi ya Ituri na Samboko kuba amaso cyane, ndetse byaba ngombwa bakaba babaye bahagaritseho gatoya kugira ngo bataza kwibasirwa cyangwa se bagakorwaho n'aya amasasu. Kinose Katuwo yabagiriye inama yo kuva muri ibi bice birimo kuberamo imirwano, ndetse byaba ngombwa bakaba bahunzeho gatoya mu gihe abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo barimo kurasa bafatanyije na UPDF ku birindiro by'izi Mayimayi mu rwego rwo kuzirukankana. Reka twihute. Intambara mu burasirazuba bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, impuguke z'umuryango w'abibumbye zirarega igisirikare cya Uganda UPDF gushyigikira umutwe wa CRP wa Thomas Lubanga. Uti byifashe gute rero? Igihugu cya Uganda cyongeye kuvugwa mu gushyigikira umutekano muke wo mu burasirazuba bwa DRC. Nk'uko raporo iheruka y'impuguke z'umuryango w'abibumbye ONU ibivuga, ngo yasomwe n'urubuga rwa Actualité CD, Uganda ngo yabaye ifitanye umubano wihariye ubufasha n'umutwe wa politike n'ingabo witwa Convention pour la Révolution Populaire CRP uyobowe na Thomas Lubanga Jiro. Iyo raporo ngo igaragaza ko intego y'ubu bufasha ari ugufata uduce tw'ingenzi turi ku nkengero z'ikiyaga cya Rubata giherereye mu ntara ya Ituri. Ikiyaga kigeze kuba icya mbere mu bifite amafi menshi muri Afurika yose.
ubu bufatanye rero ngo bwitwa ko ari ubushyigikirwa bw'imitekerereze ariko ngo budafite uruhare ruhamye bwaba ngo bukaba bushingiye ku bushobozi bwa CRP bwo gufata uturere tw'ingenzi mu karere ka Jugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inzego za Uganda ngo zasabye ko ibyo bice bibanza gufatwa mbere yuko hatangwa ibikoresho bya gisirikare cyangwa ibifasha cyangwa se ibikorwa n'ubundi bifasha intwaro no kuvuga amagrenade n'ibindi ibikoresho. Raporo y'impuguke za Loni yo kuwa 24 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025 rero ivuga ko CRP yagerageje igitero ku birindiro bya gisirikare bya FARDC ibirahitwa Nyamamba, ariko igitero cyarangiye CRP itsinzwe bikomeye, aho umuyobozi wa polisi yashimuswe ndetse banahura n'akaga gakomeye mu rwego rwa gisirikare. Icyo gitero rero ngo cyari kigamije kugenzura niba bashobora gufata aka gace kari hafi y'ikiyaga cya Rubati kazwiho kugira agaciro kanini muri politike n'ubukungu bwa karere muri rusange. Nubwo izo nyeshyamba zirimo kugenda zigaba ibitero, ngo iyo ntambara n'ubundi ikomeje kugenda irwanwa, ariko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi ngo bakaba bakomeje kugaragaza imbaraga zo kunesha cyangwa gutsinda umutwe wa Thomas Lubanga wakomeje ibikorwa byabo muri aka gace, ibikorwa byo kugenda bahungabanya umutekano n'ibindi. Mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2025 Thomas Lubanga yari yatangaje i Kampala muri Uganda ishingwa y'uyu mutwe wa CRP FRP, avuga ko ushyize hanze imitwe myinshi y'inyeshyamba yo mu ntara ya Ituri. Mu itangazo rye Lubanga yavuze ko CRP hari umutwe ushaka guhagarika impinduka ku baturage bose ba Kongo bakwiye kwifuriza uyu mutwe kwifatanya nawe, kubera ko ngo bari mu rugamba rwo guharanira imiyoborere myiza, bagahagarika imiyoborere mibi irangwa no kunyereza umutungo, ruswa, kwikunda agatsiko, ivangura rishingiye ku moko n'ibindi birimo gutonesha ngo bikorwa na leta ya Kinshasa. Mu gihe umutekano rero ukomeje kuba mubi mu ntara za Ituri na Kivu y'Amajyaruguru, hakaba hakomeje kwibaza icyagenda gikemura ibi bibazo by'intambara. Ni mu gihe Tshisekedi we aho kugira ngo atere inkunga ibikorwa bijyanye n'amahoro akomeje we kugenda atera inkunga ibijyanye n'imirwano. Reka rero tubashimire cyane, dusoreze cyangwa se dusubikiye updates zari zigezweho muri aya masaha. Ahangaha tubabwire ko n'ubundi turakomeza kubabera ku mirongo y'urugamba, tubakurikiranira uko ibintu byifashe. Mwebwe icyo musabwa no gukurikira aya makuru, kandi namwe uruhare rwanyu muri aya makuru rukigaragaza. Nabashimiye cyane rero, mukomeze mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.